नहानगी कोई ओजाबी मोल की स्टेटमेंट खरा वायरल हो रही है एमपी ऑनरेबल एमपी ओजाबी मोल की स्टेटमेंट खरा वायरल हो रही है कोई दा कितन नुआइतबा हाइतारे नुआइतबा जगह खरा यावे इरेचा मैम दसु नुआइतबा यावरंगद्रा हाइना खल्ली मरुओइना सेंसस की करीगी मैम जे एम हाइदिंगाइदा मर्जर एग्रीमेंट जिगा इंडिया की 1935 की फेडरेशन ऑफ इंडिया लेरंबसे सिगी एक अमा मोइने तौसे सिगी सी मैम सिगा ब्रिटिश मतम की सिगा कंफ्यूज अननबा अकोइ से निंग तमबो ओइरंब्रा ओइरंदब्रा अमदि मर्जर एग्रीमेंट जे वैलिड ओइरिरा ओइद्रिरा एबा जगह अमा कन्ना यावरे हाइतारे सी मतांग जे मैम दे कितन थमजगे मसी जे कमाइ तौगेदा फेडरेशन ऑफ इंडिया अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 माना पनबसे मसी फेल होइबनी फेल होइबे मैम जे कइनो आइ गांदा प्रिंसली स्टेट मैम सिना इंदोपानबा स्टेट मैम सिना मोइना प्रोटेस्ट तौरप अदुगा वर्ल्ड वार 2 की मतुंग ददी अमु कइ लाके गांदा ब्रिटिश ना पॉलिसी सेमे डिटरमाइन द फ्यूचर पॉलिटिकल एग्रीमेंट बिटवीन द ब्रिटिश की प्रोविंसेस अमदी प्रिंसली स्टेट आइडेंटिटी इंदोपान मैम जिगा मोइगा यासनबा यानबा अमा वर्ल्ड वार 2 की मतुंग सेमी हाई बिजिंग की डेवलपमेंट जी अखोई कैबिनेट मिशन प्लान मे 12 1946 अमा लेरे अनि सुबदा ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टेटमेंट February 20 1946 अमा ले अदु मतुंग मेमोरेंडम ऑफ स्टेट ट्रीटी पैरामाउंट सी MSTP आई बमसु ले अदु मतुंग मुका स्टेटमेंट बाय प्राइम मिनिस्टर केलमैन एटली June 3 1947 दा अदुगा लॉर्ड माउंटबेटन की मागी इंडिया दा माई मोइनी ना तो स्टेटमेंट अमसु ले अदुगा अदुई मतुंगा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 रॉयल एक्शन जुलाई 18 1947 जिना ओइदोइने सिगी डेवलपमेंट जिंगिदा ब्रिटिश रूल से अगस्त 15 1947 जिना लास्ट ओइना लेरे कांदा सिरेदा सिसिदा ब्रिटिश पेराबाउंड सिसे लोइरे ना उले आइतारे सिना हाइदी कइनो कांदा 1935 की एक अमा ओसाबी मोल ना पल्लिसे मसिगी एक्ट सी 1947 की एक्ट सिना 18 जुलाई 1947 द पीबो मतमदा 1935 की फेडरेशन ऑफ इंडिया की एक्ट से सुपरसीड तौवे है सी पोचे अदो ओजाबी मोल की मतुंग इना दी मसी सुपरसीड तौदबगी मोंगदा अखोइ से निंग तम ओइना लेरमदबगी मोंगदा हुजिकसो दम इंटेलेक्चुअल मैम की मरता मर्जर एग्रीमेंट से हुजिकसो मर्जर एग्रीमेंट से वैलिड ओइ देनो हुजिकसो येनरिने फाइ जगह से कॉन्फ्लिक्ट लाको अमा यावै मसी मतंग जिमा कितंग नुआइ जदे आइ तारे को सेक्शन 71 बी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जिना आइ जे कइनो गांदा द लॉस ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी ऑन August 15 1947 से restored with full sovereignty to Manipur and other princely state हाइबनेवा हाइबने 1935 दा अखोई मोइना इंडियन प्रिंसली स्टेट में हमगा सेम गिबा फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्ट से अखोई 1947 की ब्रिटिश की कनो से मोइना अखोई थादो मचक के मतम सिदा अखोई दी निंग तंबा खुना रोइना अदुम लेई बने हाइबने अदुई पोतो लेइरेरा लेइरेरा प्रजर ममांगी मरक मतेक सी शुम लाय आइ तारे को सी लेरे देन मणिपुर सी अखोई मतुंगिना fully sovereign and independent state होय मसी अगस्त 15 1947 की मतुंगा मर्जर चंग दिबा 1949 लोगी कारक से अखोई से फुली इंडिपेंडेंट स्टेट होय 1947 मणिपुर कॉन्स्टिट्यूशन एक अमल लई अदुई मतुंगा 1948 ता कोई इलेक्शन तवी 53 मी वोट काय सी पोट से माना काउथोग्रा बगरुम तौरे हाय पोट से पंद्रे हाय तारे सोय मतंग से मा ओजाबी मल दा कोई यामना नुवाइतबा सिगुम्बा अमा अखोइना केनो तौरे हाइबा कोट सिंग से इंडिया की डोमिनियन दसु इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ना तोवान बा केस कयादा हाइबा मरक हाय तारे को जिकि 1935 अमदि 1947 की मरक सिदा इंडिया की सुप्रीम कोर्ट केस तौना मतमदा तोवान बा केस ता वीरेंद्र सिंह एंड स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1954 AIR 447 अदुई मतुंदा स्टेट ऑफ सौराष्ट्र एंड मेमोन हाजी इस्माइल 1959 AIR 1383 अदुई मतुंदा सवारलाल स्टेट ऑफ हैदराबाद 1960 सुगुम्बा तोवान बा सुप्रीम कोर्ट ना थोंबा ऑर्डर मैम लेब हाइबा ऑर्डर सिंग से ओजाबी मोन स्टडी तौबदा वाटप्रा नत्रगा अखोइना स्टडी तौबदा वालिरा हाइबजे सी याम फोंगना कोइ हमनी हाइ तारे अदुगा याम नुआइ तबमना वा ngang मतमदा ऑनरेबल एमपी ने अखोइ मैम लोइ बेबार तौजै तबतबु मणिपुर दा लेरिबा कॉलेज की ओजा मैम अमा यूनिवर्सिटी ओजा मैम अमा हिस्टोरियन मैम अमा से लोइना इग्नोर तौथोगा मागना ngang लोइनमक चुम्मे हाइबगी मोंगदा लोइनमक डी क्लासिफाई तौथोकिबा सुगुम्बा हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट सिंग से पन्मा तारगसु बायस ओइबा मोंगदा तौरकुदु अखोइदा नुआइजदे मणिपुर मियामना पेंदे हाइबसिबा आई सिमा तमजगे अदुना ओजाबी मोल की 1947 की इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 सिदा अमदी मसाई 35 की होजिगी लाइबा द प्रपोज फेडरेशन ऑफ इंडिया अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से सी अनिजिगी मरकता मणिपुर की निंग तममी नत्रगा निंग तममदे हाइबसे सिगी कॉन्फ्लिक्ट से मागना अखोइ मियाम दा यम क्लियरली खंगन बा हाइबी बम चंगे नै सुमाइन थमजगी सिना होजिगी कनोदुगी अनोरे अदो 1947 की एक्ट सिना इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 overrode and restructured the legal framework created by the government of India Act 1945
but also used it as temporary constitutional base until a new constitution was adopted. The constitution, India constitution like Manipuri constitution like Manipuri election to be Masi Kotoya. Zagado mana wanga matamda 1935 tagi akoi ji mikha polong dong nga ngo manba jaga mayam yawi manipur gi leiba constitution leirmadu amadi manipur gi oza mayam JNU da leiba atopa university da leiba Delhi da leiba Bangalore leiba oza mayam si intellectual da tabadona argument to ningba jaga ma yawi na ismaina hana clear cut to thamjage sima leire oza bi mona ibi bada NRC ji mana leite na ai adobo kenoni masai State Public Information Officer, Home Department, Government of Manipur, Government of India, RTI se ko Hansal Chandra Natormiba, see Information Public Information Officer, Home Department, Government of Manipur. Mana is a name of the authority which prepared the National Register of Citizens 1951, referred to Section 2B of the Protection of Manipur People Bill 2015. Naibzima Hangi Komana. Shida Adua Anisu Damana is a National Register of Citizens 1951, whether it is available with the Home Department or any other department of the Government of Manipur and Hybrid. Sigi sing kay gumul laitari mo na copy ma PBO na hay ko sida makoy na kumaise kay na kumakte kumakaya kana I am directed to endorse here with a copy of RTI application na dudu and hay kana man ay the department sina does not maintain the record of census laiti na ko sunay to mai record census gi record to akoy na maintain to de dang kumakne mai aduda ngasai gi adusu kumaise kana no deputy director census operation Manipur na sina sigi sina kano dagi home department dagi kumakne adusu Manipur gi home department na kumakne center dagi mana center dagi kem kumakle iti sima clear talk sige aduga the home department does not maintain the record of census and the same is maintained by ngasai gi director of census operation na kumakne mai sima le lagi ani subdamu sida Government of India Ministry of Home Affairs na mana second question jigi sidai da kumaise Porompan Imphal East ki Directorate of Census na kumakne center dagi loba data am da nati siko Manipur gi wena kumtarapani request for obtaining information alu wena palle sida man I say this office is not aware about the authority which prepared the National Register of Citizens 1951 sida I say census directorate of census operation Manipur leiba from part to office na palakpada kayena palake ganda sige office da census ki National Register of Citizens je kana prepare to give is ko aware wait tanga ko census ki document lai ke ai potswa yaude sidai ko sima ga clear dog je humju da aina paisari biche si census of India 1951 gi Assam Manipur Tripura gi administrative report masi uji publicly mi aya maloi pioneer bani ko sigi administrative report sida census ke NRC ga punna to binagi ai bagi jaga da mayam mi iri sidai ko iribe jaga sidai da paisa tai thoki bagi sidai ori paisa tai thoki bagi copy akoi adum pisage miyam di yen jage Sukai de pesa kai thoki bagi yawi census ka NRC ka punna to minagni atopa process am to toroi hai bagi yawi census ka NRC gi marakta questionnaire ka kathakani natra kathaloi hai bagi yawi sigi potsi mayam si ozabi molna natraga intellectual jingna khangna kari do bagi moina code of law da administrative report ta yauna census ki natraga NRC gi document je NRC update tawi hai tawki hai bagi document je moina laite na hari je kari ground da Garamba ground Harino, Sigi document Zida, as a lawmaker Waina, Parliament the Pamba, lawmaker Amoina, Ma, Sigi administrative report to Putoga, Parliament the Mana challenge to Tokabra. How come Suma document Lena, Kari Marangi, Manipur Gomenda, Manipur Wamadama, Tiam the Tobutrigua, Mayam Sima declare when you see Manipura, NRC Tata P. Seka Marangi noise, Parliament the challenge to Tokabra, Natraga through any committee Mahang Tokabra, Simaga Tomzake. Masina takudi kay no ganda mozabu monda niyambu lan lamjini akoi na ngasi bawda NRC update tawgi document NRC gi pisa kai thoki bagi NRC gi form tongana men bagi questionnaire gi document pai daga niyam da NRC update tawgi hai bise akoi makta original data mag leita tarsu akoi na court ta chalaga challenge tawu matamda through court nongmadi soidra puthorokani hai bagi asadane koina leise Marum ka sigi Government of India ki document da gazette singa administrative report singa yam clearly paisa kai thoki ba form men gi ba amasung census taw matam da NRC ka punna to mi gi hai bagi record se loi lai ozabi mol ne as a lawmaker waina MP no boina mana kamai to da si me am skip to thoga na miyam da mana hai me am do akoi da thazo waina
aina aina chumabni CSO mayam intellectual mayam na haido lalabni ai se mana karam bengal dagi hairei no ai se koi question tok jage ma administrative report se padabra adu mana pavata agdi why not challenge to the right angle public ta vocal hoina ozana ngang da lai ta ko na mana etanga ga miyam ne yara dra ai se simasu ai mayam da refute tok jage sidasu yam clearly mention to ai ko yu ai para ke ko no person have the right to inspect any book register of record made by a census officer in the discharge of his duty as such or any schedule delivered under section 10 notwithstanding anything to contrary in the Indian Evidence Act 1872 no entry of such book register record or schedule shall be admissible as evidence in any civil proceeding whatever or in any criminal proceeding other than the prosecution under this act or any other law for any act or omission which constitutes the offence under this act. Hariba census ki natraga NRC ki document je relevant timing amada matam chaba mafam amada Assam gi su NRC tawdringai da mamang da 51 gi base tawbase masi yam kuina puthoraki de kona through court ta kai da tawrakana kona puthorapani soi jaga se ojabi mona hairam da vida kari maram gi miyam da sumba loop miyam na suyam kuina tawraba propaganda asuyam kuina tawraba laiba ki miyam kan gi je mana kari maram gi yam clarity laitana document base tawna hai da vida angang singda lecture to bodona hairam ise kari maram gi no am ji tamjage loisala pada Manipur schedule tribe order se 1950 schedule tribe order se anirak ahumrak amend tawi haiba me amarak sida tribe khara 1951 gi matungda entry to gi tribe khara lai akoina tribe kaptai wa nate 1951 da NRC se 2007 da NRC update to matamda maitai ju khara sokane am ja wai khani bama dei lakiba Bangladesh dei lakiba mi lising tara tranga kun masi sokpe ya ja wai khani adubu lebak sigi haptai ta lebak sigi original independence singi thona amadi akoi tungi wa mirol sok tanaba yengwa matamda NRC se 1951 da tawgibuga hojik tawgada se link tawjai bane si link to wa ma tamda ojabi mol gi wai du da NPR 2010 si ana yam toina palle NPR 2010 sina relevant population data ne ai mai ta palle NPR 2010 ga census ga NRC ga karim ta da mari lende NPR ai bisidi hojik su ai exam pok ta di birth rate start to du su adu su population rate start nu changi bane ma di nu ti gi update to bu mani adu ga census size na sai tra gi to ana thi bane NRC is na Indian citizen identify to bane so idala akandidi 1951 gi matungda changakpa Manipur da leiba India constitution matungina lakiba tribe man list to da 36 tribe yaurise sigi tribe sigi manungda 51 gi matungda update to tribe sing do 1951 gi mamangda Indian citizen oina leirabra natraga leitribra 1800 ta lakiba pugi sing do oibra anoba changakpa oibra huse akoi niyam na hangum thok tabra maitai su yaromo pangan na su yaromo madugi do relevant oiba document dugi matungina legacy data chatse aibani sida kari akai bile deba si to umatamda si to jaiba matamda kari marum dinoba section of politician karana NPR census adagi NRC si miyam da confuse sara laga lai tabo potubu lai haina haiba lai ta laraiba duna lai te no sanba aduga tribe kharagi schedule tribe list ta thingna chang tribe kharase 1951 gi mamang da leiram ta di yes well and good as per document legacy data accept of dam leiram da ta di foreigner ne declare to ne to ta si to da kari gino section of politician kana yaning da bo lise kari no ai ja ozabi molda luktra marina wang moina chap chana ngasi hangjari ai ja